ni kum lam khan puma thante an bi lo an pulu ta driver bir chung chang chu khedal hlowa ke ma chuan kha bi lo tang khan puma thante hian mi pui thin lung an ne ta ning ka khia mi pui thin lung an ne na chan po lo en photi da kha bi la kha opposition lampang han tila tuna chun ro opposition ne kha tila chun ruling an ni zo ke ruling ni na an lo don sun dan kha mo a thalo le ma ya an chip zui da na kha kan ko lo nat pui ni nang point se chu lo en chin phot tiang to na hian Deputy Speaker, kalome. Voi ni hian kan sia tagin private transport workers welfare bill sang ni som ni pani he house kan soi home kan ya ka members tam takin an soi to kan an soi da kan driver hi kan mangain kan khongai siak liam man so ti turin kalo dong songa atak taka hian au mem voi ni apu Deputy Speaker kan members te po hian sorkhara rami pui tena he muna ding a thutla ka ngai min da hian ke mani hian corporate minus drivers te poi kan nei de vekin ka ria heng te hi kan official ten soisela a soitu soimek tu tel hian ana kauna chia hian poisa te kan pem hi ka in zot duwa so ti rol chuan kan drivers te hi a tun mai helai house kan thut ma hian contractor te kan lo ni to thina kan driver te chu ti ko pa mangai si chuan kan motor registration kan ti rol kan driver te insurance te kan ti sangayen ti te min ngai tu ti ni ti thumang dun kan soi duwa he bil kan members om tak Dr. Vanlal thana ron bua sei ni zana ka fa ten anan lo chiara ke sap tong ka thiam lem lowa amma cha ka fa nuina mi kon min se me mai pakhat a oma pa he bil hi 2015 as parliament mi khani to a chu bang chuanin he le kha te kan sia doctor te kan ni ve a hela hianin play clearism I think afia chung chang hi university le jona sang ngai poi mon ya asiak tu hian doctor in ti box ya mi zia ki copy tre maya eng tin nge house na president ang o te atia when ka soi du lai chu ka kan members om tak tan soi to za som ko le pariat vel hi mi zia sa anti play clearism na phalmi alo thilani in ka fia so vai he house om taka han soi sun som zel tla ka ni mo ti ka ngai tu ani so ti roal chuan hey jana sang zo ga te ke ni thlen be phak lo na te chuanin mi zia copy research be te oi mi alo ni ti abial siam te na chiang in karinga he tiang hi ngai tu tlak zui zel ani mo ti min ngai tu tira apu chun hianin ngai tu na hianin he mi abil tak tak ai ba hianin election oriented bill ani zok lo mo ti min ngai tu tira de ni ti pu Deputy Speaker soi duwa he til kalpung khovel practice to lo mi min nui zatur ani in ka fia chu bang chuan technically in he bil he lak tak lo to pani ti ka soi duwa chu bang chuan khongai takin abil nei tu du draw sela ram mi pui ai owa than chua me te na han khela tan chuan ke ni ang azing niam poina ho kan ti chu min nui zalu to kang pon ma kan mi thiam ten ti min ngai tu ati ani so vain political advantage lak do wanga he tiang bil kan pulu thi aza thak le in ka fia tin research be ya driver engzangi oma mo tu tur tin Mizoram Driver Association tam taka oma he ta truck driver association government driver association ti te city bus driver association taxi driver association pickup driver association tipper driver association ti te art mover operator association han tiang chi te pakhat ma hi ron an om lo in ka fia andu lo chung kan bar lui meng ti ka lau kho mai vai nian Deputy Speaker tu wan chuanin he bi la hi ani na anga ha kan mi thiam jok te la kan members tam jok ten an soyang khan ani na anga technical ya thing lo ni si chuan soi chun zom zel lowa ke chu he bi la hi apulu tu ina midang soi to copy ani na anga zakmi alawai ui draw mai thain ka feko mai ti ka soi do ni chu wangin tun china chon mi thiam jok ten ya an pulu le don ni pon he tianga mi dangina an lo analyze anti play clearism om haulawa maron la tran on la turan ka som jok ani ti ka soi do chu wan chuan hei chu thil dang ani lo mangai na mak tak ni in ka fiani ti pu Deputy Speaker kan ta lang ani kalome kha ni ya play clearism ti te doctor fanu ti te on la pha kha bi la kha engom ma mai lan no sak view maya en tu te pokan thana ma se kha khan ka thale me chu mi pui tan puma than te ha kan mit fu na ani pha ta ni chu ka ti ve thot ke ma chuan te chuanin driver ten kha thila khan na thei ni me lo tu nu hian hei ga on ta la nga ti hilo en tai da Mizoram Private Driver Association an ti ning ka khia king ho he tu na hian an kon ding thara group member za som ni pare da nom to
ตัวน่ะเพื่อจะนั้นตำต่อวิหวังนั้นลมเข้ามาแต่เขียนนั้นสวยนี่driver นี่เฮียเขายอมเสียได้เลยแต่จู่สร้างตัว driver จู่กันได้เลยอังชุดเพื่อจะนั้นเนียมตัวนี่ driver มันไอ้ตัวกันมอนี่ที่ปุ่มมาทำแต่บิลลบปุดลุเสียครับเฟรนมันลำแม่กันในตัวน่ะเฮียน chief minister เนี่ยนะแต่เลนก็ที่เขาติดเต้นตุ้มนี่กันละก็เอ็นเตียงเนี่ยให้เขาเจ้าโดนคุยกันในระหว่างมาเขาจู่พูดมรีวินกับเขาเอ็งวางพูดมรีมาก็ติดกันติดจวนให้ที่ลิงไอ้ตัวใต้ละ opposition นั้นนี่ละยา driver แต่มันไอ้แต่กันตานะบิลเสียมาขัดเตียงไม่วัดเตียค่ะตัวน่ะรู้ลิงกันก่อนนี่ตาตัวน่ะจวนขาที่ละครับผมมาทันเตียบิลทันทักตักไม่ยันโนตาค่ะกันปุ่นหลุดแล้วมาตัวน่ะจวนโอ้กันก็โชว์ตัวปีข้าไปเสียนั่นนี่เว้ยนี่จู่ไม่ก็จู่อัตกินอ่ะแข่งโดนนั่นตีข้าไปเสียนะอันไหนนี่ตีข้าไปเสียนะคันไหนบางทีนั้นมาหลักกันตัวมันติดโชว์แม่ก็เฮ้ยที่ไอ้อันไหนน้องโชว์โดนเขายังมีกับเขาปุ่มมาทันเตียเสียดายนู่นบอกว่าก็คนไหนเดี๋ยวฮัดนั่นอย่างจู่มีปุ่ยนักกันสตาร์จนนะอันนี้ทัดไหมอันเดียวรู้ตัวกับข้าก็ตีไหมตรงกำตั้งได้เป็นตีไหมแต่ยังบิลบนปุดล้วนเดียวรู้ตัวกับข้ากันเราคงไอ้ลิงโซกันนี่ตัวไหนเฮียนินข้าdriver ตัวนั้นแล้วไทยกินละว่าอันตาอันทำฉันนั่นตัวเลยอันนี้ตาหน้า security ตัวจู่อันดูนี่ที่ข้าหลังเชียงก็ไม่ตัวนั้นเตลคอมาอันที่เงี้ยบอกว่าผมชอบเสียดอนรู้ลิงอันนี้นู่นเฮียนินข้าบิลข้าอันพอดูตัวแล้วว่าอันที่บอกได้อย่างเงี้ยเนี่ยอันที่เงี้ยที่ดอนที่ข้าอันไหนน้องชอบดอนก็เป็นกับเขากันเราที่เขาเสียดอนเนี่ยอ๋อLED sofa le do kan changkang rong sang remote manga thak thei mizoram ala om ngai lo chu kan siam ve thei ta e in chung ti moi le ti changkang turin order thei rangani mu ha dam le thu chung po in laptop a connect theya mobile phone po khoi pa in a charge thei boke mani sitting room mil turin a muna measurement la in kankal theye ron order vela atlon thei ang berin kan lo siam sakang che showroom the home marvel Hill Street, Vivacon, DMNR Office Bull, phone 8131060558, 9862391982. Hela moi